Buri gikombe cy'isi kigira ikipe itungura isi yose, ariko se byagenda bite niba mu 2026 igikombe gitwawe n'ikipe abantu batari biteze? Mu mateka ya football amakipe menshi yigeze gutungura abantu. Hari amakipe atari yitezwe yuko yagera kure, hakaza kugera kure kurusha uko abantu babitekerezaga. Uyu munsi abantu benshi bavuga amakipe amwe namwe gusa. Iyo bavuga abazatwara World Cup ntabwo bajya bavuga ikipe iri gukomera bucece kandi abantu batayitayeho. Ese igikombe cy'isi kizatwara n'amakipe akomeye gusa, cyangwa rimwe na rimwe icyizere cyinshi abantu baha amakipe amwe nicyo gituma bibagirwa andi ashobora gutungurana? Wowe ubona iyihe kipe ishobora gutungura abantu bose muri iki gikombe cy'isi cya 2026 iba yicecekeye yibereye ku ruhande itavugwaho n'umuntu n'umwe? Tanga igitekerezo cyawe muri comment.